Womi ke te awa ki mautolu katoa, o kuongo sia mo mafasia, ke te watu ke te mautolu, ali e maarie. Same kuongo fulmatolu. Tataki au ki he me vai, o ku tape tape maalie, o ku ne whakabuhu iai, o ku lau maalie. O ku ne tataki au i ngahi hala e maoni oni, koe uhi ko hono hua wha, peneo ho e kua ewa i he te rea o e maru maru e mate, e i kai te umana wahe ki a kou, e ohuke ia te au. Ko ho o whakau, ko ho toko toko, o kuna whakawhie maari e i au.
ki hoku ulu aki ai lolo o ku whonu mahua hua e kuipu. Koe mo oni e mui mui e te au ai lelei, mo alo ofa, i he aho kotoa pe e ku mo ui, pe a ko hoku api, ai whare o e eiki o laui kuonga. Ki tau lotu, alata mai o kumau toku atu si o mau toko tahani, ki ho o alo o wha, nā ki o wha i Iange whau, lolotonga a ene kei mo ui i mamani. Pea koe ni kone tawataina mi hono ngāhi haa haa. Wange mua kia te ia e whiwhia mo e melino tai ngata. Ko tuku atu ai nofo whakamamani, tari whiwhia ia ki Paratais, ai e oku ikai ke to iai haloto mamahi. I kai hatangi, i kai whakanonoa, ka koe merino, pea mo e whiwhia, whakataha mo alo ko sesu, mo e lau maari e maoni oni o tai ngata, pea tai ngata. Oh
Pia o ka hafi o e te kia. Ko mele si anu toni kani ama a e te kia o e ahoni. Na e whanau ia i he ahotolu o novena e tahira whanau i lei mātua o waka. I he ono mātua e sosi katoni pana o lei mātua. Ia mokara laine rupe toni o ofu waka. Na e tupu ia nei whanau e tokotima. Lahi kaha ko manu karanganu kone te kia. Whika wā ai te kia o e amoni nele siani ki toni a nyama. Whika tolu te āhea wātu. Whika whā antelu o whila tolu. Aia o iloa ko kotui hua ka wā o Aotearoa. Ia sisi taha a lolo he aronga. Nei kamata ako pe a te ian i lei mātua. Pe a huai i e Apiako Sacred Heart Primary School o Siasi Katolika Roma o Deia Whakao. Na ane hoku atuai i e Apiako Siri Tapu mo maile whiki o Wawa'ua e te. Pea na anau hiki whanua ai i tonga eki i e tahiwa o taha. O ne mau hoa ai mo Henry Kolo, Aniana, o Maofama mo Tofoa, mo Kolo Hua, Tofoa Tonga Tapu. Pea nai whakakoloa aki ki maua, a whanau e toko whiku. Aia o ngau katato, heri e ahoni. Welai taha, ko me sake liste iwi. Maria, e romene nani, o pere hake, pe a moe whanau, e toko ua, mo moho puna, e toko whai. Whika wā, Siani, Wendy, Uhatafe. Maria, mo whakawō i haumanu Uhatafe, o la taha, mo whanau e toko wāru, mo moho puna e toko taha. Whika tolu, pete roho whakaonu i pētone Aniana. Maria kia Manila, Aniana o hele ia, ia moe whanau e toko whā. Whika whaanu, pete lise tu i mā, Maria mo whainata aku i mā, o lono te me, aia o iloa, o kano loto o e api ko saraka so se fō, o whanau e toko taha. Whika ni mā, Samuela Aniana, Maria mo Angela Aniana, mo Huli, mo whanau e toko ua. Whika ono, o Caroline Lupe Toko, Maria mo Geraldine Toko o Albania. Pero sisi taha, ko Sosefo Aniana, Maria kia Makaone Aniana o Western Samoa, mo whanau e toko whā. Ia tahira parututu, na hiki whanua ai a te kia. Mo noho atu o whanau ki Okalani Musila. Ia taimi no no te, na e toki hiki whanua mai ai, ki Sene Australia, i mā asi o e tahira parututu. O kuono, ki e whanau, mo e whabiri, ai mole ai te kia ko ine. Ko hono mana ko, ai tari kakai, mo e whotu
whakaloifi momofisi te whiwhi mānako. Ko te whine oka enu, o whakamooni i ai, hono whāhiwi, te amoitakai ke he. Ko te kiani, ko hono tabi, ke ne whakamāwhanai, a whēu ni ala. Tau te whito, i he whēu ni ala whakawhāhiwi, whakalotu. Te ato oa ai, ai loto, o e toko lahi, e koe te whide, na e manako whoki, he kuki, pēna e wheina, ke te whawhanga, ai tāna kutoa pē, o ku whōwange, ono loto whare. Na e mau whoki, e le whiawhia, ka whai, ha whoaki. Ko te iani, ko se whine mata ofa. Ko au atu e le ofa. Ko e le whie toko mi, ki he taha, te a tātau te whito, ki he kaina lotu. Hage, ko e le loto, ke le tari, si kau pāte me, kau mo ui fuakawa, mo lau maua, mai ki e whoruani. Ne fu o wheina au pito, e whamiri hono mari, i e ngāhi tō onga, poto hono tauri, hono wā, o whaka whōtunga ki he whamiri hono hoa. Ko si te kia eni, a mere siaia ni ana, ko te whine mo ui whaina tā ia lahi. Na e toka vai, e te whae i e ngahi tau lahi, whakataha mo si ono hoa o whaanga, he ne ri tolo aniana. Na e kai fuoloa me i heni, a hiki atu ono hoa, mo hoko, a whaina tā ia whakasino, o tu unga ane si eni mālolo, i e ane. Ko se mālolo eni a mele si ane aniana, i ono tau whitu no furu mā mahina e whā, ko e amo e ua whā. O ku tau whakataha, ia ahon, ko e te whānau e toko whitu, moko puna uaki e toko uataha, o moko puna ua e toko lima. Mele, siahi, aniana. Wholaua i he nonga, mo e whie mānie, ko tau eiki to e tuku. Kua lava hau ngā ue. Lava ne nei, te a whakamaru hata a mo oni. Kua mapaki ai whaa, ka kei ala alahi. Whakahoko atu, e maupoko ati ofa, kia ki tau tolu, o nau mua atu, kia ke hufa ki i mai ki mautolu.
me e kamataanga o taimi le hoko pea e kia hao whaanga o e whalele anga e whamiri kolo e whanua. Me he pea e kahon anga tau omi e siah whalele tun to e whamana mai. Ia Claisi e Cristo hoko le la e pekia ko e tau whaere anga mo e otua. Tau hanga hake o momoi e kaunanga ko e ni ki tamai otua. E tau kore e whakamole mole ma e kaunanga. E tau kore e whakamole mole tau tōtu. Uia ka ngahi wā me mao whakalelei ka moe kaunanga koe ni ka moho no whamiri ka moho tau kau ngā whanonga. Tau hanga ni mua ki tau tamai o tua ka roto whakamara o mua. Ko siahiangianga me i he mama whakangata-ngatani. Ngā hiange ia ke taha o kau maani o ni i he mani. Mau kore ni a Jesu Christo o alo, ka ko mau eiki. Ai o wafi o mokone whatamo koe me lau maari e maani o ni.
Oi o tua ku taha pe o tai mata, ke tai mata.
ino le rei kia te ki mou tonu, ai mea e hoki ki kakai tu o osi mate. Koe uhi ke oua e fumamahi ai ho mou roto, o hange koe kakai o ki kai hanau amanaki ala. O tau tui ki tau tonu, na e te hia a se su, kia toi tuku ia i he mo ui. O tau tui ki tau tonu, e hana e o tua, o whakafoki whakamaa mai o se su, a kakai ko toa pe, na e mate te funga o e nau tui ki ai. Na e whakahaa mai o tau eki o se su, ka haa ere mai ia, o ki kai o ki tau tonu, e mui ati pe ilo ati, mo ia, te atoki mui hake, ai kakai tui o mate. Ka e whai hati kuunu, o hatarara e o laha, ai a leo kuhe. Ka e haaki le o lahi vai, ai le aisi ai e ki. Te ha ere mai lewa ai e ki me te rangi. Te koki nau tolu na e tuikia, Kristo te atoki mate. E whotu hake ki nau tolu, ke nau o ui. Te ka osi ia, o ki tau tolu o kei o ui. E mao hake whakataa lewa ki tau tolu, o takai po e, kia nani, ao, ke tau laki mo e ki, ke baba. Pe te tau nofo whakataa ai pe mo e ki, o tai laki. Ko whakai wako toa aki, ai laki whakatau tau ko ia. Ko whorofora tonu e, ai e ki. Ko ki mou toru, o ki kai, ke mou ilo,
Ko te eki koa ke kō ki o mō ata mai, o kusai ame ke mate a toko taka, ma ai kakai, i hono whaka auha kotoa o tau whonua. Ko hono mōni, na i kai ko te rea ia te ia ke. E koe taura e ki la ki ia, e tapu ko ia. Pea ko ene sinaki tāra ia, ai pau e te kia se su ma ai kakai siu. Kana i kai ke te kia pea se su ma ai kakai siu. Kai pe e pe ki he whanau kotoa ai otua aia o kovete i mamani. Te tau pene i ai, ko e whau ai tau taki o e kakai siu ke whakapongi a Jesu. Ke nā i kai lewa, ke to e whanonga, tawatai na holo a Jesu, i sitea. Ka nā ane halu i Ifalemi, ke kolo ia uofi atu ki he toa wha, o ne nofo ai, o pene kau ako.
koha. Ai lepa. Kuni whamau no ni e ai wiki. Koi whinangai o tua. Koi whinangai o ia e o tua te kia o alme. Koi whinangai o tua to hiko e ofa ki hono kai. Ke te kia hono alme. Koi e uni whamau no ni e uni taku koi ofa o ia ai o tua. Haki ai whinangai o te kia o mahi. Ai me mea me whamāna nia me taku o koe ofa o tua. Tau hima ne whinangara ofa mā ki tau tōru wanga hala. Ko mea ia o ne anga whakatupuraki. I e peki hako e tau mamahi ko e tau whaingata. E tau tui olu wa o kune whakatuma mai a mākoni ko. A koe ofa kune whamāna nia me tau tōru. Se o kama whanonga, koe whikaui, tamnanga koe, no tonga e te kei moui, a te me wheiua, e me whenga ke te whawha o kahaki, whano whamili, tai o whai, tai o nau o whai ia, a te whenga te whaka veki, ke nau fia, ko nau taha, ke uni ki nau tolu, ke nau ofa, mo ilo o tua. Koe lui te ia, o whamanatu mai e te kia, tau whakamu te waki koe e te kia. Koe mea au te whakatupunga e tau mahi o ni, ofa ai o tua. Kia uke ki nasia, kia iho to e vai atu e o whaki. I ha whonga whaina taa mo ma mahi mo a te kia. O ku tupulaki ai. Ai kuri ana e o. Io, e hoko mai e tai dipe e to e haere mai e alo e te tuku. Ke niang whakata haki. A hono kakai. Kai me kakai siupe. Ka me kakai ko toa. Ai, whai tonu, ka koe e amhala o whakatomaga, o tui. Koe tala pea paula, o ka toki honoa, toki te sama nei ta. I mōtulu, i mōtolu, o mōtoi, o koe mū. E sesu, koe te whakahino hino. Pea mō aki, a ofa koe mea o tua. E ana e ofa e o tua, ofa maa no hiki a e ki motor, e o atu ki motor, a no whana ki motor, tua whakamai o tālo na mai mai. Whanonga mo mea ke mua te olongo, whanghaki ka kamai o tua, ku moi hake e tau ngāhi ki kore ku whangi. Whangi toa te, ngā tonu, atu ngā tonu, ku moi hake ia ke te ia o kore, ai me tau waki.
Kole tau eki Jesu Kristo ka huia ka se tau ka whanonga o whena koen. E nane pehe ko au pe koe koe tuu ka moe mo ui. Ko ia kutui ki a te au e mo ui ane au o pene mate. Ka ko ia katoa pe o ku mo ui mo tui ki a te au i kai au pito. Ke le whela vengi moe mate o tae ngata. E tau whia a taina pe kia kotoa pe i ngā tolu i ngā tāpā. Tawangi o ono whakatikato o i nirino o nona o na tua. Whaka i nasi ai e tau tāna kotoa pe o kini whāna. O mapore i e Maukore ene, ufanga meia, Kristo, alo, kako mau eki. Amen.
ai a vea ko i fua te ngalo tua mātu mātu te kautamai ki he te au lau lau te. Ke tau lotu. E ki e na wangi me whai toko nia ho mai ko taha ko e ni ko siahi i ani a ngā. Stonga he tuku mohu e ni. E o kuke ave ai a mahala a mama ni. Ko hui ko e whai lau lau ni. Tani mua e mau ko re ni. I e wafa o se su ko ho mau e ki. Ongea fia ni mo tolo a e ki. Ke whaia whamalo ki e apena i a Jesu Christo o mau e ke. I a teia nā de toi tuku me i he me ki a. Te mafua me ia i e tau kamanaki ki a toi tuku. Ia koe mamahi o e mate e kua ni riu ki ha kala ofa whakapia fia o e mohui tai mata. E ke i ho o kakai whai tōnu ngā o e mohui o kuni riu. O kuni riu pe. Ka aku ikai ke whakamata. Pea ka koto hifu ho mau sino ki o mau nofu anga i mamani ke mate. O ku mau maku lewa ka nofu anga kai mata i he vana. Pea koe e whataha me kotoa e kau kiwa e kau kamelo i langi. O ku mau taraki ai me ho langi langi. Mo kau whataha mo ki nau tōru i he hiwa ho vikia o mau pehe mau pehe. E ai hini ang me nau kau mawhana ne tau koki mo i pua ne tau whawhetau i ai me. E ne tau o agrewa ki ne kaua ko maha po ne pehe. Ko tō hoki mo e ni na mo inu kātoa me iai. Ko i pue na au toto ka toto ia e fua kawa whao. Ai e lau i kua ngā pēr tai mata. Pēr i nini koki ia kau hini koki mo tōru ko kakai katoa pe. Kai whakamole mole ai ai a mahara.
Mo whai e o ku whakamanaka. Afia mai mua ki ho kaunanga ko emi. Ko siami yangi ama ai ko ke ui ki ai ke te hiki atu mei he mamani. Ke ke tupu mua ki a te ia o hange na kaunanga mami ka mo alo i he ne te ki a. Ta wange foki ke ne toi whataha mo ia i he ene toi tuu. A whitara mai mua, ke teki mau toluni hono kotoa. Ko ia ki mau kaunga mau ai pe ai mo ui tai mata. Whataha, mo maria ka whae tāpua ai o tua. Sa ngata sosefo ko hono hoa. Mo kau apostolo monu ia, kau mai ni, fua pe, ai ni nau whakahoe fua, ia ia whionai lalo ni. Mo whamigiriki ai koi, mo tu koloria ki o apio. Tuunga pe i ho alo o Jesu Kristo. Viva Jesu Cristo, madame de afio, te atunga foki a te ia. O ko whaia ke nia ke koe o tua ke tamai mafi. Madame la mani e maani ani. Kai laki laki me kolonia whakafuni o taimata pe a taimata. Amen.
mai au a o wha, ta wangi ma lofo ta wataina i me alahana me whainga ta i a fua pe, o ma lofo ta li whaka i me le kaha ale mai, o ma o wha mo o i ko Jesu Christo.
tau lotu. Ei ki e whatawangi ko e whahewahe ko e ni i he sakramenta o he wani mo e ne wholofola e i kunai ai ma e whae whitani ai whie maarie mo e mama tae ngata. Te mo toka te wai pe ki mautolu ke mau inasi whataha ko ia i he lami langi tae ngata. Mau kore eni ya Jesu Kristo ko mau eiki. Amen. Mo whakakaukaua iai e tau tuamberi e iai haaho e tamu te tau toi whiloa ki whia ai e mo e whaanga koeni i he ikuna a Kristo i he kolosi. Kaumanioni ai o tua, o whaitoni ai ia, o uomi kau angelo ai eiki, o whawhetaulaki ia. Mo tari no lau marie, o haweia ki o tua, ko kungani maa. Tau ave mo Kristo ai, ko le ui koe, ke le ave koe, ke te ia me. Tau ave ke taki koe, kau angelo, ki e whatawhata o e palaha me. Hei ki e tawange ki a te ia, tukuangi ki a te ia e whi maari e tai mata, pia tuku ke ne hurungia i ho mama o tai mata. Ki tau lotu, alata mai o kumau fuaki atu a sio mau toko tahani, ki ho tau kupu i ni maa, o kumau tō nunga, makaha mo ki nau tolu, o nau pekia i a Kristo,
Tēne toi tūhake I aho whakamui, o whataha I me mo Kristo o tai ngata. O mau whawheta I ki hoa whio. Koe uia, koe tāpuaki, koe ke omai, I seo mau toko tahani, lolo tonga a ene mo ui laloni. E whakahaaki ai anga, o ho tauhi whakai tamai, kia teki mau tolu. Kai uma a whoki, e mau kaunga mea, mo e kaunga nioni I a Jesu Christo. E Ike e whonga hi whoki e mau kore, tari ki fia mua si o mau toko tahani ki parataisi. Pea ke toko nihi ki mau tolu, ke mau lama, o ki whakanonga ati e loto maku o e mau tui. Kai oua ko mau to e whakataha, mo si o mau toko tahani o tae ngata, mau kore ni a Kristo o mau eike. Amen. Patawangi ke taki koe, e kau angelo ki parataisi, pea ke whakataula ki mai koe, e kau mare tire o taki koe ki he kolotapu, ki he Jerusalema o kai mata. Amen. Tau whae le rewa. Good morning, family and friends. Special greetings to our officiating ministers. Special greeting to our acknowledgement to our father, Father Neil. And welcome and greetings to all our friends and family and our congregation today. How can a simple man like me, who has been asked by the family to express in a few words the family's thanks for your attendance today and throughout this week? I have a story from the Bible. It comes from 1 Kings chapter 19. And the story is about Elijah, the prophet Elijah. He was running away from some people who were trying to end his life. And he hid in a cave. And the Lord came to Elijah and he said, Elijah, come up, stand on the mountain. And Elijah stood there. And he said to Elijah, watch this. And a massive wind came along. Huge, powerful wind came through, shook the mountain. But God wasn't in the mountain. God wasn't in the wind. And then a great big powerful earthquake came along, shook the mountain as well. But God didn't reveal himself in the earthquake. And then a massive fire roared through the mountain. Massive fire. But God wasn't in the fire either. But then a still small voice came along and said, Elijah. And that still small voice is where God revealed himself. And that still small voice is what you will reflect for our family this week and
this last few days. You have come to us in a still small way to express your love and your comfort for our family. You didn't come in a big, powerful earthquake or a wind, but you come in your own small way, attending our services every night, your gifts and your love. And so on behalf of the Anianga family, the Palata Wake family, we thank you for your attendance this morning. Some of us were here late last night, and here we are again this morning. So thank you very much for your attendance at our farewell mass for our dear mother. Thank you to our officiating ministers for your work this morning. May God bless you and the work that you do to comfort and strengthen our congregation, and especially our grieving family. Thank you to our church choir as well. Thank you for lifting your voices, praising God, and encouraging and uplifting the rest of our congregation as well. Thank you very much to our choir, and thank you to everyone. Now, following the service, our farewell mass this morning, burial again will be at the Catholic Cemetery, St. Joseph Lawn in Brookwood. Straight after the conclusion of our service, we ask that we join us at the cemetery, Catholic Cemetery, St. Joseph Lawn in Brookwood, where we will lay our dear mother to rest at the burial service there. And following the burial, we'd like to invite our friends and family, our officiating ministers, and our guests to please join us for a meal at the Marylands Bowling Club. The Marylands Bowling Club, straight after the burial service. Thank you very much, everyone. To all whātua, ngā lo family. Thank you.
Ladies and gentlemen, in a few moments we're making the final journey with our dear sister to her place of rest. The burial will be taking place within the grounds of Brookwood Catholic Cemetery. The hearse will be going to the office first, which is located on Barnett Avenue. So if you are unsure of the way to the cemetery, you're most welcome to follow the hearse, which will be departing in this direction in a few minutes. If you do know the way to the cemetery, I ask that you congregate at the Catholic office on Barnett Avenue, meet the hearse, and we'll all proceed to the gravesite together. Thank you, ladies and gentlemen. Nobody about the cemetery.